Калі мы кажам пра слова тэкст, адразу перад вачыма ўзнікае візуальная картинка. Тое, што напісана на якім-небудзь носьбіце, на паперы, у нататку ці ў інтэрнэце. Але ж раней не было інтэрнэту і немагчыма было занатаваць бабуліну казку ці дзядулін расповед, і прыходзілася малодшаму пакаленню ўсё гэта запамінаць, каб потым перадаваць сваім дзецям і сваім унукам. Вусная народная творчасць – гэта адзін з самых старажытных спосабаў захавання і перадачы тэксту. Наступны музычны нумар з'яўляецца сапраўдным прыкладам пераемнасці пакаленняў у захаванні беларускай народнай песні. Все точки в пучки, все хмарочки розно, ай-лёй-лёли. Все хмарочки розно. Не ругай, мой милый, что иду домой поздно, ай-лёй. Девчина по грибы ходила в зеленому, Гаю заблудила в зеленому, Гаю заблудила. Не прибила к зеленому дубу, а я туда ночевать и буду, а я туда ночевать и буду. Под дубом зелененьким стояла коза, козак молоденький Стоял козак, козак молоденький. Ой, козаче, козаче, ой, Гаю, вы ведьмяне, зеленого Гаю, вы ведьмяне, зеленого Гаю. Вы ведьмяне, зеленого Гаю, ой, до хаты, дорожки не знаю, ой, до хаты, дорожки не знаю. Ой, коли б ты дорожки не знала, то ты мяне, влетаю мне звала, То ты мяне, ой, Гаю не звала. Ой, козаче, козаче, сахоя, вы ведьмяне, доведи до двору, вы ведьмяне, доведи до двору.
Ольга, погріби ходила в зеленому гаю, заблудила в зеленому гаю, заблудила. Заслужены калектыў Рэспублікі Беларусь, дзяржаўны ансамбль народнай музыкі «Свята» И ансамбль народной белорусской песни «Вязанка», агрогородок Вязье, Могилевская область.